Dobar dan svima, evo danas imamo naše goste, šestaše, pa će nam reći što će nam oni danas pomoći raditi. Mi ćemo danas pomoći pitoljupcima objesiti ove kuglice od loja i sala napunjene sjemenkama. Dobro, jeste li svi spremni za posao? Da! Raspodijelite se u parove i krenite. Dakle, gdje ima rafija objesite, a gdje nema ćete staviti rukavicu, to ostavite za kraj rukavicu, ćete staviti među granje kuglice. Jope, možeš spustiti napod i krenuti sa vješanjem kuglica. Svako nek si uzme jednu kuglicu. Uzmite si kuglicu i one velike. I ove velike isto. Pa djeco, ne budete sramežni. Veliki nek uzimaju. Veliki šestaši, vi uzmite kuglicu. Sjetite me da vas sliknem, nisam vas sliknula. Tu ćeš Šestak, što s ovim sjemenkama? Po podu. Idemo da vas vidim. Vi možete na ovo stavljati odmah, kreni. Samo nek vam bude malo niža ili malo viša. Kužite šta kažem? Da. Evo držat ću ti. Dobro. Da vidim vas, uzmite si svoje parove, cure. Ove velike, pogledajte, ovo vam je drvo jako pogodno za to. Gle. Ck. Matea. Ck. Martina, tu. Bez veze negdje. Uopće nema veze, samo da bude čvrsto. Vi male ćete staviti, čekaj sa tim, idemo vjesiti gdje god možete. Ovu malo objesi za ovu, ovo nije teško. Objesi tu za ovu. Idemo staviti na ovu hranilicu. Vi, šestaši, molim vas. Šestaši, ko ima još sa rafijom? Ivane, idemo na ovo. Da, spusti ovo na pod, šta da ti smeta. Veki, stavljaj ti drugu. Samo nema na istu visinu, Veki, kužiš, nek bude duža ili kraća. Uzmi ovo sve. Sve uzmi, tacu. Treba zavezat, da, treba zavezat, baš to je bit, kužiš. Dobro, idem do drugih, vi dovršite ovo. Ivane, idemo objesiti negdje to, bilo gdje želiš objesi. Možeš objesiti tu sa strane. Bilo gdje vidiš granu, gledajte koliko je tu grana. Evo, pogledaj, bravo. Da vidim, dečki. Nemoj mahati s tim za mas. Bravo. Idemo još objesiti ove koje treba objesiti. Gledaj koliko tu grana imaš, Ivane. Da, što će ovo mu dati? Ivane. Ovdje. Ivane. Reci kakav sam bio na dobu. Dobro, sad ove koje nam nisu ostale na špagicama, gurnite među drveće. Eto, vi koji imate rukavice. Gurnite među drveće, ove. Gdje god možete. Možete, gle, kaj da vam velim, možete bilo gdje neka duplja. Cure, dođite, vidite. Gle, tu, unutra gurni. Isto. Ne može ispast dok pisane. Tu teče s druge strane. Može. Može. Evo ovdje. Što kažeš? Nemoj Ljubeta među ono granje ići. Da se može... Arijane, gledaj zlato. Arijes. Gle. Tu, samo u rupu gurni unutra. Jesmo li sve? Dobro. Ajde, molim vas, samo gurnite negdje još. Ima puno mjesta. Tamo na drvetu je ostala rafija i kuglica otpala, ali... Dobro, to ćemo onda zavezati. Odlično. Dobro, dođite svi k meni. Dođite svi k meni. Odi Gogač.
Jeste se naradili? Da. Sramote! Je li vam tak teško bilo? Ne. Jel ćete nam pomoći još? Da. Dobro, vidimo se sljedeći put. Puno vam hvala. Bye, bye.